media person no betagi hambai ma janayo man beke bo norok chuno phaiye boro chini kam ro pojo je thokchi mono phai nang ko phai bege inke men ko khemi akhi thanai soni baro jung bo kam tha puo phai nai pe ha brong no phono khacha khe ka hama khie bujai ma sebro leb chia yau kha bal lebaro no jat hiya apuke makhia ang chini development committee ni president no chungsa samoya gowa bung procession ni ekta sa matang phai nai phayo procession phai nai phayo nai phai phu ke lebaro no kam tang dia khe dim baye sa bodi pha ke tre butok dekhi pino abon singot ma ano personal babe koyekjon brok boroni mafia humkirio konpui parama tongyanung konpui parama tongya hiye ma bin tolang tong det khnang phok khnang abu sopo aini je moha chung thangke ano jo humkiri nai bro bung bin saka dayung nung tho nuno humkiri nai gespo ano humkiri nai ke nangtani kusum chakma bung humkirio bungke kmakhe bungke emne public bo konpui parani nuno le kmong bo ero parawo tongria hing sa tong bole bo lamano angke sami je tangri di kokroi bo kahama sile inke abdi sambage inke peace khimo bo laman khiye inke bo tret ma man be ang sebrno police hoye makhiyo brongno arrest khirini mi abole abon baye police faim ko gya bo development committee bo jeta develop kam jong tomo labor ono jat khiyo ye prosecution le ma janai thai acha abo ta nong je nong ham kiri na hin sa modam kiri mi sa mo bro hale ro paraning ke bungle parani development le khatung ere ro bo to lamang ke bini ni joto chini bo esing uskani mulok din bini ukul ko brok tongo nong bo dige kheke jong phaini nei tongo ye tongo bo parawo mafia palok temi mafia gunda anh ko la sa chung nai to ye nung thana role ang jidin khiya ko chin development committee plus chini party ni soi tu ro boro chini BC chairman choro chini development committee ni onek bro no jano ha jar moya go brok sao tora dita ha to ye chung lop siddhanto ki moya go chung thana pu dorkan ke jidin te bukhe nai ar asa nai ko khakcha